Kagiteneo kau ngavana wa Meru Kawira Mwangaza norete rutwiro na kugwata ageni MCA bambunge ya kaunti ya Meru nja yawe ira yakine thirikari kirigeria ria kwariria nkucanio ira cithiritwe ciri gatigati kao amwe nabo miario mwanya mwanya ne kujiri kuma kiri atongeria mwanya MCA bamwe bakiuga bonerete ntumiri eze gukurukira mitandao ya Kinandi amwe nabo speaker wa mbunge wa Ubundi ni akinyete kirore ate ni amukirite baruga eze na ndibwa gwetera ni kuona kwethirwa MUCEMANIO JUJU no jukathithika nyume ya mbunge kugwithia a minister mugwanja BANGI Kawira. Thita cia utuko bogokira na ngavana Kawira Mwangaza na aratumire baruga ya gweta gikaro kia atongeria ba Meru barua iria yokitie rwaria runene kiria kari na atongeria ba kaunti u kire barua ije iria tumiri mbungeni ya kaunti na abunge o amwe na seneta Kawira ambirerete na kugate kaunti ya Meru netherete igikurukira mathina na nkucanio gatigati ka ngavana na MCA. Welcome Our Excellency Bishop Kawira Mwangaza to give a handrest to the other members of this assembly. Welcome, Governor. Agitana mbere ngavana Kawira ariuga kiri barua eze ati nkucanio iria nene kiri mantu jajo ondene kigina kia World Fund onto buria akuga ne bware kiri ntumiri yawe ya mbere iria MCA baregire kuthikira katigatene ka mweri muthiru. Our seat of Governor. Ariuga amona bou we akathikira na kwaraniria na MCA ba iguru ria kigina giki na buria gikarungamirwa kenda beza na mutaratara jo mwega banenkera yao bakiuga imandas tokaruga ibakurukiyo tojarugae akiaria kirigikaro kia mbunge narwa speaker wa mbunge ya county wa Ubundi Solomon atumirite kwa mukira baruga eje iria kinya athomete mbere ya mbunge eje kirigikaro kira bakwezete kenda kwariria riboti ya kamiti ya uthurani bwa ma minister BANGI Kawira. And this communication comes from the office of the governor and it reads as follows. Reference: Meru County elected and nominated leaders consultative meeting. As you are aware, Meru County government has been experiencing some misunderstanding for a while between the executive and the Rural County Assembly. Key among the causes of this misunderstanding is the One Fund, an issue that was captured in my maiden county assembly opening speech on Wednesday, 19th October 2022, and even now I'm ready to discuss it with the honorable members of the county assembly on its management and come up with a workable solution. Barua eze nande ikijokirwa na njira mwanya ni akari na atongeria ba kaunti u. Bamwe ba MCA bambunge eze ni bonekene kuthura bakiuga ati ngavana Kawira ni akubaga gukurukira mutandao jwa Facebook. MCA wa Bogeta West DMK Kiogora ariuga ati ngavana Kawira Mwangaza ni akwaga atongeria na ati botiageriwe gwetana kwa wenja. DMK ariuga gweta MUCEMANIO gukurukira Facebook otukone kuonania ngavana ni siasa agochetha na gutewe ugeta MUCEMANIO nejo. MCA wa kuorotwa kiama kia mbasi na wekinyawe gukurukira mutandao jwawe jwa Facebook ni amenerete ngavana Kawira akiuga ati ntumiri eje yawe ne nguto cia barabara. At the governor's residence boardroom from 9 a.m. Yours sincerely, Our Excellency Bishop Kawira Mwangaza, Governor Meru County. Copy 2, Honorable Kaduri Murungi, Senator Meru County. Honorable members, that is a communication that we have from the office of the governor. Kira nandi Meru bategete ni kwethirwa atongeria bakeja MUCEMANIO nejo ni ontokinya ambunge ba Meru bambunge nene ni baugite ati bo bateta MUCEMANIO nejo ni onto bwa mbere joteta ni na njira iria ibatere na kaire bakethirwa bare mbunge nentuko ya Alamisi.